Abusuafo aha eyo Agradaa TV memo bibiara akwaba wamunu sa bibia magimagwede na no se ye social issues brano bia me de besomo ewo ye Agradaa TV so ana ene mesade be abesomo yi mediane amabotma George na obetimi afreme amagina na ene die na ekoso ye social media nsembe na trend wo hom na ene asem ye beka ho asem die eye enjo Asiamah na meka enjo Asiamah de na nim se Agradaa nso etoasom ni nyina ne se enjo Asiamah se wakopie mu wo ye ne jure Agradaa ba bi oda eye eye ensawom se ne nyina ye nim se nansen ya court a sentence na Agradaa se onko de fiase eye 15 years enam fraud bia ne court ne trese wo ye ne obu amanfo fa so agi wo musika ana ye sika gare enam so ama court a sentence na Agradaa se onko da fiase eye 15 years na asema ene na Agradaa ekuno enjo Asiamah nyina ne se okopie mu wo ye ensawam prison baby asisi a Nigeria edanom ene wone Nigeria ne edin komona na obusa ne se nti esi a ne ma no 1 minute so fan kasema edi asem na oba beka na ene asem Agradaa kan se nkenipa miensa ana se obe power mo acham eye ye ne ankase mampanyi John Dramani Mahama sanso ene ye ne vice president Jenna na opoku agima ana de toso biem eye gold board panyini aye friend Same Jamfi na bosuafo sene mpanyi se kakum ye junu krokro enom ntino wo de momien kotie eye enjo Asiamah eye na Agradaa ekunu no embra call me wife ho hey so for mama na me ne kasa na me busa ne se ye ma o si ma ba ko se ka wasam tu wiase a na de asem na beka okay no kasa nipa miensa ene ko be pa wo ma chew e wo de asi bia first hey ye man panyini his excellency John Dramani Mahama. Oh, Asiamah 2. Okay. Her Excellency. Yama Nana J. Oh. 3. Okay. Yura. Hey, lawyer Same Jamfi. Oh. Sani Pamian Sano. Okay. Kobe Paumacho. Ewo de Asibia. Sadi Onyame Ebema Omabutere. Oh. Na Omundi. Ne boni ache. Oh, Asiamah 7. Eno catch na me. The person sorry my nyina ye bompa ye. Enti abusuafo sene enjo Asiamah etu na enumuto aka sesi a na yire no wanu ne ho pa sene enjo Asiamah sibika ne de wotime se na Agradaa enu ne ho a sesi a na konya ba na kekoyi ni free ye nsawam prison ane nkobade a nkadwen sacha bebre na ka ene obesachra enye de nkasa ne ma na oyiye ye ne atamdidie ni nyina obeye na ebeto odwa na manfo bebre social media ne so bi mu kase enjo Asiamah wafe wo yire Agradaa ntie ti de bia wo pese wo pa acho ma no enu nti na wo ye saa no ene ensem amanfo kase enjo Asiamah we die wafe wo yire nti de bia wo pese wo pa acho ma no de bia pese wo pa acho ma se ne be ya ye ba ko yi no but asem ne de court anya kan wo ye ho hwe anya den enye je wo ye ho hwe a enye yi nti mpan ne bo se bia aban foforo ba de a na bia oba ko yi na Agradaa de na obia entumi enche na sesi a de court ba bi odi asem na akoduru se na Agradaa 15 years ne de na ogusu etwapa na asem no estati kane no abusuafo na Agradaa ko pie mu wo court no asesa asem ne stati kane ne de na I say Ghana for yan shada taking it serious say 15 years pa de Agradaa ebe ya mpaso ba akodem nenso nansen ya isasem na ya critical pa because see an Agradaa akodem 15 years I say asem ne to twa kakra nam utimo se anya ye kawie se enjo Asiamah pese oye de obeye bia se na ebe ya ka ebe yi ne yere nenso
I saw ya in Kwesiaga because Nansia no one casane bay and Agradaa bay to send or trotro near maybe man no and a crane so bet na media you soon and no walk kind and ye and also enjoy Asiamah Jane na tem dear pa near my fortress enjoy Asiamah one dear. A cracket wife no was 30 a braboya won nimushi waiting me a trop poor my man is on back country Ghana for say. Nanso I say stone na enjoy Asiamah entifo. Nti abusuafo for ye de ehwe animum se bia na Agradaa 15 years no. Court adwen bese san wate ne so anase etwa na obetwa abusuafo senie sunsan e de bode hono ba ko gubia no memfa enkame mo ewo ye okan bede TV eso me de bebre mo nti megusu edi eye Agradaa asem no echipam de ba ko gubia and memfa nkame mo ewo ye okan bede TV so ti mesra se abrebi obehu video no na wa like no comment na wa share se ne be ye update bia be koso wo social media ne so bia metimi e de aba so mo ewo ye okan bede TV eso ebo se fa me de ma no e ba besi ne asem keto me de ba besi se wiase no wo hwa eya no tutu anamo asiye because se wo wiase na se abrebia na bibia bebebia wo do ho jim ete se na Agradaa se na asamo nheda anye de nti obia ni panyi bia ni wo ha se oyi nanim se wo koka bia ma no ifi se atemdidi empanifo a wadi wo mo no se ano ode nti obia hunu se wo yi nanim akoka bia ye de ama no ti de make an se wo hwa eya no ahwe wano kasa yi because e bia wano kasa betimi de wadru baabi eni kwansa okodru anase okodru baabi a eni kwansa okodru na wo hia oboafo bia that time no wonya obia because wano kasa ntino ene ma okodru ho timeso se ya no ahwe wano kasa yi sene eya na Agradaa evangelist mama part sister na no tie eya ne ankasa vice president I feni jena na opoku agima na biemo se Ghana man panyi John Dramani Mahama ono sna no tia ne se an I say no hu abayo ti de make an se ho ahwa no kase yi se ne be ya okodrum pempenso bi na wo hia boafo bi mu a obi betimi agina no abede wabebo aha na brebe makwan e ma me the social issues me de bremo ye okan bede TV so esi mediane amabot ma George na obetimi afreme amagina makramo